Street bàsquet, el que simplement sembla una pista de bàsquet dintre una estona serà una olla a pressió. Per què? Perquè això serà trepitjat per les estrelles mundials del bàsquet. Pau Gasol, Kobe Bryant, Navarro, Ricky Rubio i ara, Iván Medina. Samarreta dels Lakers. Sí, Amb el Barça no... amb el Barça no. Jo soy més de l'espectacle. ¿Sabes quién es Kobe? Sí, ¿Quién es Kobe? el jugador de Lakers, Kobe. Kobe. Pero ¿sabes que en Barcelona tenemos otro Kobe? Sí, de Ricky Rubio y Navarro. No, pero tenemos el Kobe desde el 92. Sí. También otro chico que se llama Kobe, ¿o qué? ¡Wow! Momentito, tengo que respirar primero. Estoy nervioso. José, mira allà, filma. Escolta, per què no anem cap allà i pica a veure si ens sobra? Va, Está cerrado. Ai, pues res, escolta, anem cap a dins ja. ¿Tú tienes la tradición, por ejemplo, de coger el papel y lanzarlo a la papelera? Pues eso creo que es innato, eso lo tenemos todos, ¿no? Sí, ¿no? Pues juega básquet. Claro. Después ahí, a ver. Anem a buscar el Kobe Bryant i el Pau Gasol, que diuen que estan arribant. Anem a buscar-los. Que ens ha dit que no podem saludar-los ni parlar alt, així que com a mínim els saludarem, no? Ei, ja estan aquí, ja estan aquí! Vamos! Què donaries per si te la signés? Jo? Res, les gràcies. Atenció, que sembla que arriba Kobe Bryant, eh? Ara sí, ara sí. Kobe Bryant, Raxensing, jugón. Fi del reportatge dels Lakers, del Barça, del bàsquet, de les estrelles mundials. Això sí, aquesta mà no me la rento mai més ja, Que vagi bé.